Aloha kākou. I kia manawa, e a'o ana kākou e pili ana i nā atoma, atoms, a me nā latoma, molecules. O lelo kekahi po'e o ka atoma, o ia no ka mea li'i loa ma kia honua nei. A ole polo lekela. I loko o nā atoma, aia kekahi mau mea u'uku hoaku. Yeah? O nā mea e kolu, o ia ho'i nā huna ane, o ia ho'i protons, nā huna ine, o ia ho'i electrons, a me nā huna hohoki, o ia ho'i neutrons. Okay? Ke ike nei kākou i kia pakuhi, o ke ia no nā ano atoma apau ma ka honua nei. Ike kākou i ka hydrogen, haikokene ho'i. Ike kākou i ka helium ho'i. Neon gas. Okay, fluorine is like in fluoride in your makapauka niho. Oxygen, okikene ho'i. Nitrogen, naikokene ho'i. Carbon, oi ho'i kalabona. Boron, you know, like boric acid. Wahana wo i ke la la'au maki no na nau, ai ka boron i loko. Sodium chloride, oia ka pa'akai. So ai ka sodium, a me ka chlorine, yeah, i loko o ka pa'akai. We have magnesium, calcium, potassium, ea ka titanium, iron, nickel, copper, zinc, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur. Okay, loa na mea like ole silver. Okay, gula, oi gold, platinum, mercury. Okay, so aia na ano atoma like ole ma kia pakuhi nei. Iki no? Aka e nana mua kako i ka haikokene. Iki no? No leila, o kia ka heliuma. And oia ka mea maloko o na paluna a kako. Oia ka helu e lua ma ka pakuhi kumumea. E ha kiko mea, oia ko na kaumaha. E ha amu. Yeah? So, ka mea mau koli kako i kia helu. Oia he mau ole maa nei e ha kela. E ha amu kona kaumaha. Homaka ana kako ma ka helu e kahi. Oia no ka haikokene. Yeah? Hydrogen. Okay, but o lelo kako ma ko lelo Hawaii haikokene. E kahi kiko ole hiku e iwa e ha. Oia kona kaumaha. A ka koli kako i ke la helu. Hokahi amu kona kaumaha. Ano leila, e nana kako i na mea i loko o ka atoma haikokene. O ka mea mua ki a mea kiko ele, oia no ka proton. Ma ko lelo Hawaii oia ka huna ane. Yeah? It has a positive charge. Yeah? He i'o kona i kehu uila. E ho, aia ke ia mea uuku loa, kapa ia he electron, mako lelo Hawaii he huna ine, yeah, i like me ka wahine, yeah, huna ane, i like me kane. E koa ke la mo mea e lua. O ka huna ine, he negative charge, yeah, he I o ole kona I kehu uila. Ano leila, oia wale no, na mea I loko o ka atoma haikokene. Ano nui ki ia mea nei, I hiki a kako ke ike. Aka o ka mea maoli, uku loa ka huna ine. O kona kaumaha,
Kohu mea la a ohe o nā kaumaha. He mea uku loa. Iki no? Aia ke kaumaha ma ka huna ane. Ea? Hokahi amu ko nā kaumaha. Ano leila, o kia mea nei, hokahi amu ko nā kaumaha, oia no ka kaumaha o ke la huna ane. Okay? O ka huna ine, no kona uku, kohu mea la, a ohe o nā kaumaha. He kaumaha no, but uku loa. Iki no? No leila, oia ka haikokene, hydrogen. O ka helu e lua ma ka pakuhi kumu mea, oia ka heliuma. Aka o kona kaumaha, e hā kiko ole ole e lua e ona ole e lua, oi hoi ke koli koli kako e hā amu kona kaumaha. Now, a ole o ka huna ane me ka huna ini wale no. O ka haiku kene wale no ka mea me ke la mau mea e lua. O ona kumu mea e ae, e kolu mea i loko. Okay? O ka huna ane, oia ka mea ele ele, aka o ka mea pulu, oia no ka huna hohoki, he neutron. Neutron is neutral. A ohe I kehu uila, a ole I o, a ole I o ole. It's neutral. A ohe ona I kehu uila. Aka he kaumaha kona. Ano like kona kaumaha me ke kaumaha o ka huna ane. Oe hoi hokahi amu kona kaumaha. Ano leila, ke nana kako o kia ka helu e lua, no leila e lua o na huna ane. O iei e hā amu kona kaumaha, aia e lua ma huna hohoki, a ke hohui ia ke la mau mea e hā amu ke kaumaha. O iei e lua huna ane, aia e lua huna ine. Okay? Like ka nui o na huna ine, me ka nui o na huna ane. Aka maipuina, uku loa ka huna ine. Okay? No leila, o ke kaumaha o ka heliuma, e hā amu kona kaumaha. O kia mahuna ine, he holo lako a puni ka nuke liu, yeah? Me ka avivi loa. Okay? Holo me ke ia. Yeah? Not just one way la that. Yeah? A ole. He holo ma o ma nei, aka makela ma mau like, mai ka nuke liu mai. Iki no? Ke hoa o e ho'opā I ke la atoma. No matter what, e ho'opā ana oe I ke la mau huna ine. No ka avivi o ko lako o holo ana a puni ka nuke liu. E no ono o kako no ka peahi uila. Yeah, one electric fan. Ke kahi o kako ua hoa o e ho'opā I ke la mea e vili nei. Yeah, na blades, and the thing went yeah, and then ua hoa o paha ho oi no ka avivi o ke la mea peahi uila, ke hoa o oi e ho pa you know e ho pa na oi ke la mea, okay? So ano like ke la me ka atoma, ke ho pa oi ke la atoma. E ho pa ana oe I na huna ine e vili ana a puni ke la nuke liu me ka avivi loa. Yeah, like 1 million times per second. Avivi loa. So no matter what, e ho pa ana oe ke la huna ine. You know? Ea ka mea hou. O ka helu e kolu oe ka lithiuma. Oe hoi lithium. Yeah? Oe ka helu e kolu, but e nana kako I kona kaumaha. E ono kiko ewa e hā e kahi. O kia helu, he avi like ke la o na atoma lithiuma a pau. So o ke kahi, he e ono amu kona kaumaha. Aka o ka hapa nui, he e hiku amu ko lako kaumaha. So
Pehea la e loa ai e hiku? Well, oiai oia ka helu e kolu, loa e kolu mahuna ane. Oia no ka mea ele, kahi, lua, kolu. I loa e hiku, pono e loa e ha mau puna hohoki. Kahi, lua, kolu, ha. Ke ho'ohui ia nā huna ane e kolu me nā huna hohoki e ha, he e hiku kela. Oia no ke kaumaha o ka atoma litiuma. E ho, o kia ala po ai o nā huna ine, hiki no ke loa e lua huna ine wale no. Aia no a loa e lua o piha oia. No leila pono e ho maka i ke kai ala po ai ho ma waho ae o kia ala po ai. O kia litiuma, hokahi wale no o nā huna ine e hele ana a puni ke la nuke liu o ke la atoma. No leila, oia ka atoma litiuma. E kapai ana kako i ka helu e ha me e lima, e nana ana kako i ka helu e ono, karabona, carbon. Aia ke karabona mana mea like ole, he mea nui ke la atoma ia kako. Well, e ono oia kona helu, no leila e ono huna ane. Umi kumalua amu kona kaumaha, no leila aia e ono mau huna hohoki. E ono me e ono, he umi kumalua ke la. No leila, ke helu oe i nā mea ele, kahi, lua, kolu, ha, lima, ono. Yeah? E ono huna ane, helu oe i nā mea pulu, kahi, lua, kolu, ha, lima, ono. E ono huna hohoki, ke ho'ohui ia ka e ono huna ane me e ono huna hohoki, he umi kumalua ke la, and oia no ke kaumaha o ka atoma karabona. E like me ka litiuma, ma o kia ala po ai mua, aia e lua huna ine wale no, e holo ana a puni ke la mea. Yeah? Aka, wapono e ho maka i fika e ala po ai hou, e like me ka litiuma, aka kia manawa, aia e lua ma loko, no leila e ha i koe. Yeah? No ka mea, e ono huna ane, e ono huna ine. Hono e like ka nui o na huna ane, me ka nui o na huna ine. Yeah, because e ono positives, e ono negatives. 0. Neutral. You know? So, aia e ha, kahi, lua, kolu, ha. Holo ana lako a pao, ma kia ala po ai, aka a ole pe nei vale no, yeah? Me ke ia, e holo ana mana directions like ole. A puni ke la nuke liu. Aka o ke karabona aia e ha mahuna ine ma waho. E kapaya na kako i ka naiko kene, even though nui loa ka naiko kene ma ko kako ea, o ka hapa nui o na mea a kako e hanu ai, he naiko kene. But e nana ana kako i ka oki kene, yeah, oxygen. No ka mea pono kako i ka oki kene no ki ola ana, yeah. O ka oki kene he helu e walu ke la, yeah. Umi kuma ono ona amu. Atomic mass units. No leila, ike oe e walu mo kiko ele ma loko, oia no na huna ane, a leila aia e walu mo puna hohoki, oia no na mea pulu, aia e walu i loko, a ke ho'ohui ia e walu huna ane, me e walu huna hohoki, he umi kuma ono ke la. And oia no ke kaumaha o ka atoma o ki kene. Mai puina o na huna ine, li loa ko laku kaumaha, so ale kako nana. Ma ki ala po ai mua, aia e lua, e like me na atoma a pau,
Alela ho'omaka lako I ke kai ala po ai. A hiki no ke loa e walu mau huna ine ma kia ala po ai. Aka loa e ono. Ia no ka mea aia e lua ma loko, no leila aia e ono ma waho. Koku mea la aia ke kai haka ma nei, and aia ke kai haka ma nei. Okay? So, oia no ka atoma o kikene. O ka haikokene, hydrogen hoi, a ole lako hele ho'okahi ma ke ano he atoma, a atom. Yeah, ole loa ke kai hydrogen atom. Hele pū lako me ke kai atoma haikokene e ae. Yeah, so hele pālua lako. It's called H2. Yeah, so pili lawa ke kahi I ke kahi. Okay? O iai ua pili e lua atoma ke kahi I ke kahi, kapa ia ke la ke manawa he latoma, he molecule. Ike no? O ka helium, he holoho kahi wale no. Oh, aole kia ka helium, o kia ka hydrogen. Yeah? Hokai huna ane, hokai huna ine. Okay, mai puina aia e lua huna ane, me e lua huna ine. Alivo I kaha ki e ka mai kai, e ka la mai. Aka, o ka atoma heliuma, a ole lako hele pū me ke kai atoma heliuma e ae, ma ke ano he latoma. A ole, hele ho kahi lako, ma ke ano he atoma. No leila, li loa. Ya, makai o e lua mau haiku kene, aia ho kahi wale no heliuma. E nana kako I ka latoma vai, oi hoi H2O. H2O means aia e lua mau haiku kene, and aia ho kahi oki kene. O kia ka oki kene, yeah, and aia e ono kai lua kolu ha lima ono, aia e ono ma huna ine ma waho. Yeah, aia e lua ho aku ma loko. Aka ale kako nana I ka mea ma loko, nana kako I na mea ma waho. And aia no he e ono ma huna ine ma leila. Ua olelo wau ia oko ma mua, hiki no ke loa e walu mau huna ine ma ke la ala po ai waho. So, o iai loa e ono wale no I koe, I ka oki kene, ma make oia e lua huna ine ho aku. Te hea ilo ai, mai ka haiko kene. Ea, ea kona huna ane ho okahi, a ea kona huna ine ho okahi. A pela pu me ke ia. But o ke ia huna ine, ke kai manawa, hele oia a punika o ki kene. A lela hoi oia I kona hale, going around like that, and then hoi oia e holo a punika o ki kene. Ano laila, o ka latoma vai, he mea polar. Yeah? O kia o ka latoma, it has a slight negative charge. Yeah? He ikehu uila I o ole kona. O kia aia ke kai plus, no ka mea aia na huna ine a pau, ma kia Yeah? Ano leila, aia ka negative charge, aia ka ikehu uila I o ole, ma kia and then aia ka positive charge, ka ikehu uila I o, ma kia Now, no ke aha he mea nui ke ia, no ka mea, negative and positive are attracted to one another. Yeah, they always say opposites attract. Yeah, like your mom and your dad, they kind of opposite. Yeah, the way they act or the way they stay, but they're attracted to one another. Oia ka ke kai
personification of that kanawai. No leila, ea no ki kahi maolato mawai. Okay, first thing, they don't have a color, right? They're just making up colors. Okay, now, okahi oka au haiku kene, it has a positive charge. Okay, over here it has a positive charge, but over here it has a negative charge. Well, maki kia positive haiku kene, e pipili ikia negative okikene, because negative and positive attract. Yeah? Ume lako kekahi ikekahi. Pelapu, hikea ike haiku kene e pipili nei ika lemu o kela oki kene. Yeah? So, the positive is attracted to the negative. Pelaila, ea kekai se olua, carbon dioxide. Oia kakako e hanuai I waho. Carbon dioxide. Yeah? So, carbon dioxide is hokai carbon aka elua oxygens. Yeah? Carbon dioxygen. Carbon dioxide. Okay? So, makia carbon ikia no oe e ono mau huna ane me e ono mau huna hohoki, a me e lua mau huna ine, and then e kolu e ha, e lima, e ono. Yeah, o kia mau mea ke holo ne a punika nuke liu, a oia nona mea hui pu me ka oki kene, me na oki kene. Yeah, so iki ana oe e walu huna ane I loko, e walu huna hohoki I loko, o kia alapo ai mua. And then, ho maka lako I ki kai alapo ai ho, a kai lua kolu ha lima ono. Aia no he e ono ma huna hohoki ma waho. But maki lako e walu. Yeah? Pela puka ka kalabona. Loa ia e hahuna ane ma waho, but mamake oia e walu. Okay? So, o kia mau atoma nei, hele lako a puni ka nuke liu. Yeah? A puni, pau. Okay? So, pela no maki a ke ka ana like e lawa, I kia mau huna ine. Maka hopena, e ike ana oe, pilipa a kia mau kalabona, kia mau oki kene, I kia kalabona. Okay? And it takes energy to do that. But then you can get that energy back. Well, o ea kako I ka hopena o kia vehena. O ke kai mea nui a kako I ike nei, o ka latoma se olua, o ea ka mea maka ha o kumupuhi, nui ke a latoma. Ke o lelo nea ale nui loa, aka e hoha like oe I ka atoma heliuma. Again, wakaha ki hewa wau, pono e lua kiko me e lua kiko ula. But nana I kona nui. A nana I kona nui. Okay? So, oki kene me ka oka se o lua carbon dioxide wa oi loa ku kanui mamua o keia. Okay? This is important. Okay? O leila, e kamiri o ho ana kako I piri ana I kia I ke kahi la e. Mahalo nui o ka ho'olohe ana mai.